سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر شەشە ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەش بکەم دێ دەستپێکێدا گرنگترین سەرنووچە. ده ڕۆژ بەسەر ڕەفاندنا ڕۆژنامەوان سەبری فەخری نوچەگەهانێ مەرە دەرباز دەبن هینژی چارەنەویسا وی نەدیارە. لە باژارە عەمودێ پەیەدێ خەلکێ نەچار دەکە کو ئیمزەیە لەسەر داخوازنامەیە دەرخستنا پەکەکێ ji lîsteya terûrê bikin. Li gundekî Efrînê ji kûka 305 malî bi tenê 22 malbat vegeriyane gundê xwe. Li Almanya jî çalakvanên Kurd ji aliyê PKK ve rastî gefa kuştinê tên. دووبارە سلااف. ئێرۆ 10 ڕۆژ بەسەر بنچاوکردنا پەیامنێرê me re Sabrî Fexrî derbas dibin ta rojeveke îro çarenivîsa wî nediyar e. Şeva şemiyê rekefta 5 meha Sibatê îsal Mîlîsên Pêdê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê girtin ser mala her du rojnamevanan Sabrî Fexrî nûçegehanê RK û Bawer Mella Ehmed nûçegehanê malpera Yekîtî Mîdya li pêş cavê malbatên wan bi şîwekî hovane ew bincavkirin. û beref ciheke nediyar vebirin piştî 5 rojan ji bincavkirinê rojnamevan Bawer Mella Ehmed ji zîndanên Pêdê serbest hate berdan lê rojnamevan Sabrî Fexrî ev 10 rojin hîn jî çarenivîsa wî nediyar e. Ji dema ku Pêdê deseredariya Rojavayê Kurdistanê ji rejima Esed wergirtiye ta roja îro kiryar û binpêkirinên wê yên hovane di dermafê rojnamevan siyasetmedar rewşenbîr çalakvanan de nehatine rawestandin ku di encama vê siyasetê de bi dehan rojnamevan çalakvan rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd li ser destê Mîlîsên Pêdê hatine revandin ta roja îro jî bê serûşwênên çarenivîsa wan nediyar e. Pêdê sê mamosteyên peymangehên taybet li bajarê Reqayê girtin û hemû peymangehên xwendinê hatin qedexekirin. Ji derên xwecehî ji bajarê Reqayê ragihandin ku sê mamosteyên peymangehên El-Wela, El-Heysem û Ibn El-Nefîs yên ku rêbazeke nerêbaza Pêdê û PKK bi xwendin didin hatin bincavkirin hatin girtin. Jêderan navê du mamosteyên ku hatine girtin ew jî ev in Xalid Abdullah Ehmed û Casim Abdulrezzaq eşkere kirin. Herwiha serbar kirin ku Mîlîsên Pêdê dixwazin rêbaza xwe li ser xelkê bisepînin. Çalakvanekî Rojavayê Kurdistanê li welatê Almanya rastî gefên PKK tê û metirsî li ser jiyana wî durust kirine. Çalakvan Fêsal Amûdê ku li bajarekî Almanya niştecî ye ji aliyê endam û alîgirên PKK ve rastî gefan tê we ve çendîn care endamên PKK gefan li çalakvanê Kurd dike wekû çalakvanê Kurd dibêje ku gefa herî dawî jî ew bû ku PKK dê rastî lêdan û eşkenceyê û kuştinê bîne. Temaşevanên birêz yekser ez ê berê xwe bidim Almanya li cem mêvanê xwe çalakvan Fêsal Amûdê. Birêz Fêsal dem baş spas ji bo amadebûna te. Em dixwazin tu bi hûrgilî ji me re behs bikî ka ji kengî ve tu rastî gefan tê dawîn car çi ji te re hate gotin? Melê silav û rêz bêdî min got dengên baş tê we silavê cenabê hemû belê dengê te baş ji hemû kermendên akre her wiha ji temaşevana re jî silav û rêz bi rastî ev demek ne ji nihadê belkî ji dawya 2016 de gavakî me dest bi weşanê zindî dikirin taybet ez yek ji wan kesê got li ser weşanê zindî bi navê xwe bi rengê xwe ez derdiketim û me behsa van rastiya dikir got PKK yan jî alîkerê wê wek Pêdê wek van zilamê ev kesê got bi wan girêdayî got yani çi kar û çi xebat û çima navê wan bin vê lîsa terorê de hetan ha
جبر فان نویسا جبر فان چالاکی گو مت کرد دریا واشانا ده دریا وقت گروپا سیدای بارزانی دی گوز اندامه که جمتی ده چند جارا خورت وان دریا حوال المره يعني علم ديجان انه دي درج في كاري خبر دن نویسی وی نزر رو پلاونی تایبت لهایی چند رو برنگ کی تایبت ایجا او کسی گوگل باجارم بنیاج نزدیکی باجارم موانج نزدیک وناز ذکر لویروس چار ولو حوال کی بنی تایبت هي خلی دگرن درن جموی دکانه و دبیجن ایجا افتش دسه مدرکتی کتی رولک بلند وقت مثلا منطقه باش دسه وان دی و کسایتی مزن ابریار سندنه ایجا او گوجوان مسئله خو نه خواره وقت نویس وقت گوتوبیج بفي رنگي خو دفج ما برند و برز فيصل نظام تو دنگي ملكيانا او كسياتين مزن او بربرسن كوت بحث دكي كينا او انا الباجاره كي مزنن از خوان وك شخص والناس ناكم اللي افكسي قلدورا ما ابي جو بربرسياري الفان باجاره وفان غندا دكن او انا ازوان باش نازكم وانا تشاربين جارا افقفانا دافيت سرمه وش خوما برج وان قد مقو افقفي يعني وك عربي بحد ذاته خو وانا كاري تيرورستين يعني جابا كونتين از مروفكي ازاد چي بوم از نرين خود بيجم بزلالي وك حركسي واف ريبازا بيروزي جو ما شخور هالبجارتي وك ريبازا بارزاني وك بارتي روجا نهشتي جو امشتشتكي جراسيه بترسن ام قدنا راسيه بيجنو قدنا راسي قدنا خدي برويجي او جبال مثلا قال لك يا عاجز بن خوياي قال لك جرى او كرني يعني انه اف شخصايا جبرجوج امبراسيد في منطقه او انا اجما برترن ودفي منطقه مجد ما قال لك او تشالاكي كرن لبيدك تايبت او ضد حضار ونوزاد بلكي نظام هاي وجه ابو غازو خانما المان نيفيسكار وروشنبير وروزنامافان قوا ضد حضار ونظام هاتن كردستاني ينجي وجهه بربشعبو حتى دويده مجدي حتى ما يداويجي ترمبيلا ويجي دولابي بتقاندن جو غوني كار مرور كردستاني جا اب چالاكي انا حمو بون وقفنا لجوان جو بين صار شخص ما برز فيصل بتنتو راسي قفانتي يان چالاك فان دنهنا بلا باجاركو تليدجي والله دبي باجارك اسد وهوردوري ما يعني نها او قنابه متايبت بيجن فيصل عمودي يعني بان مساله خور انا وصينه او كسي جو سكارنابي واجي اشتر بيجم اي جول في منطقه ما او كسانا اجاهاتنا برانك كي بيجن دسه مدركتي بريار جاي جهه كي بلند اجاو جهه بلند تش بريار دسينش بوغو جسه مدركب يعني وقتين اخل جمع زلال دكن لما مجي معلم دايوان مقوتي هاجر تشتك شي ببي هاجر او ببي ام شخصي وانا قصدك بين شخص ابي جبرينها قف دافيت انسر او خلكي كدرنا خلكي روجافي كردستاني يعني باكورن لا او خلكي باكور كردستاني وبربسياريه اي باران البيدك ايجو باراد انسر بدو مساله ابوري وانا او تشمشت ايجو بربسياريه في منطقه يعني باجاري مو او غندي جو دوراوي لي اف غوتنا غوان غوتي انه والله قوتين جدر بهاتي باجاري كي مزن وك باجاري كاسلي الويدي كي خويا بربسياري مصدر هي الجور قودنا وان اجا نظام تخوازن جسي خدرخن فان مثلا بيجن ياجي تشتكي له براهي لما مجوان قود امج اواخو بناقرن ابايا راستيه كدفين بيجن وهجر وبراسي وحرمت بدا اخو وهاجر واش في مساله فين كربا وني بكيماسي وني قفن بابت انا صار هفالي اخو وني قدمانا نادي مجلسات في روري درخم كيماسي او جبان مثلا قال لك عاجز دبن او دبن يعني بله برز فيصل تشتا دخوازن او خد خوازن از راوستم دني بيساندني د سر فلا خوي تايبات د بيجت قالك قوتني قلود بيجت تشما صورته وينين ابودا دخه وينين قنديله دخه تشما تايبات يعني حتى قالك جوان مساله عربي جي في هناك جبر قالك جرى زماني عربي او انا خوياي التنل صوره نرن تاني نابي متبينن اجا هناك جوان او ورقت كان ترجمين ازنزان براسي وبصري صديق صد هبل دخوازن امر كاري خورا وصلين يعني بس بالنيسين بس بشتغل باش انت قليل وان بيشكيش كريا برز فيصل والله منها او خورتي جوج هفالي مني جوج راسي ابو علم جامد دوج الجنبون قوم بهفين قلت في كاري خورا وصلين جوج از كاري خورا وصلين معناتها از مروفا كي بمبدا يعني دبي افكاري جوول قصصال مكريه
ام مولو دفش خباطه خبولو بفيره حتى برنادن اوانات خوازن وقت مثلا سر مالباطه مترسن صار ضروري مترسن ما علم داوان ما قو خوازن وان حردو شخصي هاتن جمته ازوان ببينم وام قوتو بيج بهفر بكنش برقو او نهاتن جموك شخص تميد ريا كسك يدر دقينن باشا ما مستا فيصل مادام ما ترسيل سر جيانا تهيا قفا كشتني لتاتي كرن يعني برس تي كرن چما تو ناچی دادگاه بفرميت قليه خوا پیشکش ناکی صدما فيها چیه؟ بيجومان از من ها سوزك بهالي خرداي جو ازوان كساب بينم جبرجو ايجو قلك ازوان نازكم اول اللي بيشاروجي بيجومان امهرن الجم بوليس بمنطقه وبقينا حطاني دادقاجي اگر بكاري خو او بكن يعني ام خواز سر جيانا خو ناطرسم جبر ما افكار داي برچاوي خو او خلك جما حظك ان زيكي ما اوانات بيجند يعني انسانك جرام بو هاي الجمه وام سر جيانا توزارو كتترسم اجازه وان جبركو برز فيصل تزاني چما از في اخافتني دكم جبركو قالك چالكوان راسي قفان هاتنا دريا كانالا مرا براسي دركتنا افيك رسوا واشكرا كرنا بشتي ويجي او قف وتهديد هاتنا راوستاندن چونا دادگاهان يعني گهشتن مافين خوا لو ما از دبيجم چما تو گليه پیشکش ناکی بيجومان ام وان گلي هابكن اللي اف كاسيغو براسي اف كاسيغو اف جوتنا نها جنيزيك امي هفدو ببين بر مقود في ازبان كسب بينم كما او ناين جم مالي مثلا فان قودنا انا بيجن يعني كما الدربه قافه متبينين فان قودنا انا بيجن اي وقت مقود افي منطقه ما ازوان نازكم اللي بيجومان مهرن دادگاهاجو مهرن جي بوليسا مي نافي وابدن نافي 4 خبال الجمع هي ابي بري انا تهديد دانش حضار وشازاب بجورد اللي اف قودناك فيتا اللي قوتنا خوياي دخوازن يعني وقت انه جوسي خدرخن اجائي مج جاليه ما دركت بعد قال لك سباس المنطقه ما يفتر بيجن واي خوياي قال لك سباس جبو شالكواني كرد فيصل عمودي جي المانيا تو ميفاني بو قال لك سباس جبو باشتر بوناتا ده چارچوبه سیاستا تکزی کرنه کو یک جباسکن پگکیه لروجاوای کورسانی پیده ولاتین دو باجان روجاوای کورسانی نچار دکه کو داخوازه درخستنا پگکی جلیستین تروری بکن جدن خوجهی ج باجار عموده ی روجاوای کورسانی تایبت جار کر راگهادن کو کومینین سر به روبریا پیده و دست به نچار کرنا خلکی کرنه کو داخوازه درخستنا پگکی جلیسته تروری بکن و امضای لسر داخوازنامه بکن وكو جداران دايزانين كو كومين البيدي لباجار عمود مال بمال دقرن ولسر خلقه فرض دكن كو امزا بكن و هر کسی که راضی نابه امزا بكه و دمده ناوی وی تی تومار کرن كو امزا نکریه و گفله تی خوارن كو ایدی تو آلیکاریه که جه کومینان ورناگره روژا 12 و مهه لباجار حسکه روژا و کورستانی جی کومینین سر به روبریا پیده و خلک باجار حسک نچار کرن کو امضای لسر داخوازا درخستنا پکک جلیسته ترور ین امریکی اوروپی بکن تماشاوان برز لسر و مجارجی ما میوانداریان نویسکار خالد ابراهیم کریا برز خالد دم باش سپاس جبو باشتر بوناته لهر دو باجارین حسک و عمود پیده چش خلک دخوازه وسلام وريز اشتو كسي حاضر براستي اف قاوا قد كن قاوا كي يعني قرب زود كربانا يا اف داخوازك ناب دولتيه وداخوازه ملته بس مخابن قلكي درنجه يعني انا تشتنسر عردي قرك امده بب ودورا في كاري هاني بكن يعني انا كا يعني النظام مخاطبات كيتكن في عقلي نخورت ونا درست النظام حتى كينجي املتي سوري ولو حنا كي خمتكن يعني باش اف ونداكرنا زاروكان اف ونداكرنا نفسكاران اف ونداكرنا وقوتي سياسة مدارة ما افكاري كيا ما هنا يعني انا كا كي باورد انه بياده كارب دفج بكاكي برده وبكاكي دفج كرسانا سوري برناده يورو
ایرو کردستان سوری بویی کعنیک زیرینش بککیره ایرو بککه هاتی خودکرن اقتصاديا سياسيا وقت بيجي ماديا تفهم كرشلو يعني مامۆستا خاڵت چاوە بووە کانیەکە زێرین پاکێکە چ سوودێ دەبینە؟ كانيك زيرين براي شيخو معناها دياريا بيشا حمو كسي يعني ام با الورو ملت برشينا مرن ملت مازوتنا خو قرن بكن كاني مازوطا ما كاني جنمي ما كاني خيراتي في منطقه حمو قشتكرن برو دولار وقشتك القنديل بلادكن والمخابرات السوري ومخابرات التركي بلادكن يعني انا يعني مقانع انكن انه بياده كارت دفج بكاكي برد نه دونا بير نه برياد دروجا خورتك جديركا حمكو خوشوتان جبو خاطر عبد الله اوچلان يعني مدرسه هاتيه كاندن د كردستان السوري د زوبزو اف مدرسه ناتش يعني ايديولوجيك هاتيه كاندن تفكر شو يعني نبشتغل كي جان روجاك مظلوم عبدي نابي خو غيران او نابي خوني حركي غيران وشاغي از بفكر ملا 1% انه عمل هبه بيدو بكاكش يشهدوا جدابن مامۆستا خاڵت پایەدێ دەبێژە تێکیلیا ما ڕێڤەبەریە و پایەدێ ڕۆژاڤای کوردستانی هەردەم دەبێژە تێکیلیا ما بە پەکەکەیرە تونەیە ئەف داخوازن کو ڕێڤەبەریە پایەدێ ژێ خەڵکێن عامودێ و حەسەکێ دەکە کو دخوازن خەڵکێ نەچار دەکەن داخوازە ئیمزایە لەسەر داخوازنامەیە دەرخستنە پاکێ ژێ لیستەیە تەرورێ بکەن هون vêyekê çawa berewar dikin çawa şûrve dikin. باش براي شيخو اف ليستيكا كنها افخوازن دمك شخور وقوتي شخور بليزن تفهم كتشرو هاجر اشتغيان راس بايا ما نبريا حتى دحفتيا ام قش وقوتي بيشا حمو دولتي جهاني وحمو ملتي ما وعدام الصلاح حبسا حسكي معنا شهيدي مل وقوتي شهيدي بيادين لدار كتن سورتي ابو جي بعجانا وج بطاطا وجنان بيتر هات الدان يعني ملتي ما برشيه خورت هاتن كشتن يعني شارعك نما وسورتي عبد الله اوشلان هاتن الدان يعني كاوي تشلو بياده دفجي بكاكي برد يا ان تشلو بكاكا تخلاي الكردستاني سوري بك بله يعني تشتن هنا اللي صار عردي براي شيخ تشتن هنا اللي صار عردي دبي بيشي بيك بينن ويشاغي بلكي ملت بفكر انه يعني انه قاباهاني ولو 1% وقوتي باي راسيه دري يعني ديسا از بدقرينم ونداكرنا زاروكا ونفسكارا وروجنا مضانا وسياسه مدارة ابشتك بابدو فكره داي ابشتك كاري بكاكيا يعني تبين كل شلو باشا مامۆستا خاڵت تا بەحسا نمونەیەکی کرد تا گوت بەریا دروژان وڵاتیەکی جوانێکی کورد لە دێرکێ هەوڵا خۆکشتنێ دابوو باشە ئەف فەلسەفە و چاندا خۆکشتنێ ئاگربەردانە خۆ جواکە کوردی بەرەف چ قۆناغێکێ بەدەبە مخابن براي شيخو ملت خودشوتينين جبو قوتيه جبو آزاد بونا خو جبو استقلاليات ما في خوا جبو تشتني يعني قلكي قرنج وقلكي ليه جا تفهم كشلو يعني النزان انا ديسا زي الدارخين ملتي ما عقلي هاتي شتن مخابن يعني تفهم كشلو اف يعني اف كسايا يعني از واثقه مش بيتشتي اف كسي ولو خوشوتان دي بلكي مدفوش بي يعني تفهم كشلو بلكي دا عقليوي دخندني جبو رأيا عالمي جبو رأيا دولي جبو يعني تفهم كشلو يعني كسخ وناشوتين يعني ابو تجبو عبد الله اوچلان تفهم كشلو برز خالد ام فقر مجار خويا سركي لسر داخوازنامه کو داخوازا کو پایدج خلک هر یک ج عمودی و حسکه کریه کسک ناراضی به لگوری آگاهین بردست مکاتنه کسک ناراضی به امضا بکه راستی گفان ته اف یک نتکزیه که کو رفبریا پایده بتنه باسکه که ج باسکن پکه که لروجاوی کردستان دسالتداری برای ودبه بري راستا براي شيخو يعني باي ما دام ملت قيمه ناي في امزيد كن وتهديدات دين عالمي ناخو كا يعني كا اب ملت كان يشفي ذكر يعني ديسا او ارهابه ديسا او ترسه ديسا او داري زوري لسه سري ملته ازي ديسا بقري مشتغل يا اخوا تشتنهن السرعه دي دفي ببن حتى ملت باوريا وان وري
تشتن وكو تشي مثلا ايه تشتن وكو تشي للسر عرضي ببن تشتن وقت مشتركوت يعني اف ربادنا زاروكا اف ربادنا نفسكارا ربادنا روجنا مافانا سياسة مدارا خيو حواركي وقوتي جدي بچی مجلسي بقرين قبول كرنا بيشمرقه دبي او وقوتي اساسياتها بتفين كل شنو يعني يعني قال لك امور الناف هفدو بجريدان يعني مثلا بوغوتي ايرورو تصريح اقدر كتير يا ان لدار كستنه جبوش خور شن توقيعه او شن نجي مزبدن هبدو فالاي يعني جريس بيتشو كوباني وقوتي بحضارات هاتو كشتن عفرين شو كشتن بسبب باكاكي وجودا كوادر باكاكي دنا بيديدا يعني قرار نا بيديا قرار نا مظلوم عبديا قرار نا آلدار خليله قرار جميل بايق وقوتي وكوادر باكاكينا بله باشا ما مستا خالد تدبيجي عفرين سريكانيه وجريسبي بسدما هابونا باكاكي واندامن باكاكي سركردين باكاكي چون ایرو باجارن کو دست امبیشن قصده دا یا جی پیده دا مانه او جی اندامو سرکردین پاکه لوی داری جهنه چارا نویسا وان باجاران وی چه بگلو همان سیناریوی عفرین الپیشیا وان باجارانه یان چه سیناریوی پیشیا وانه اف حتى هبونا كوادري باكاكي هبل كرسانات يعني التمامة كرسانات سوري خطر ايديا فهم قلت له يعني مثلا كشتك بهبدو في جريداية معنا الجديسة بينم وقوتي لداخينم حبسا حسكي قال لك كوادري باكاكي انفاقي حبسيده او جهات الرباندن بقيادات داعش رشون افات الرباندن بالدهي انفاقات قام شلو دهاتيه شكرن يعني اب انفاق جبوتشنا انفاق النهايه دبن حسكي دهاتيه لدار خستن فهمت شلون ب 6 كيلومتر و10 كيلومتر از خبرك بيجم واش بي خبر اخو قلكي واثقم هبالك ما كردا قام شلويا ازنابي نابيجم جبو قوتي جبو خطر لسمي چنبه چوش بو خاني كي بكره خانيه يكي عربه هوالي بلكي 40 ساليه بشتي افخورتي كرد رعبونا خو داي بله برز خالد نزانم پیوندی هات برین گالکس باس جبو برز خالد ابراهیم نویسکار جی آلمانیا تب مرابو پیوندی پیرا هات برین گالکس باس جبو آمده بوناتا گنده شیخورزه یک جی گنده نافچه بلبله یا هریما عفرین روجاوای کردستانیه جی 305 مالی پکته لسر سه بشانه جورین و جیرین و اورته جدما شارع عفرین دست بکریه وکو هر گندکی شینین و دربدر و پنابر بون لگوری جدرن خوجهی دان ازانین کو تفی در باسپونا 4 سالان لبتن 20 مالبات و گریان گنده خواه پرانیا خلک و لباجار عفرین نه یان گندن در دورا و دجین یان جیل شهبای و حلبینه جدرن خوجهی آنین زانی دان ازانین کو او گند بن دست سقور شمال ده و او چکدار دست خود داین سرمال و ملکن کردان و ناهلن کرد وگرن سرمالین خواه جدری تکس کرد کول شونا کردان مالبات عرب هاتنه بجیه کرن هر دم و دمکه ده زوی راسی کولانه و تگدانه تین دا کو زیر و شونواران درخینن لسر و مجاره و داوین آگاهی و زاناری لسر عفرین میوانداری مامستا عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کلیه کلوی داره به مرا آمده مامستا عبدالرحمن دنباش سپاس جبو بشتر بوناتا مجارمه گنده شیخورزه هم خوازن بهتر بزن بن که لگنده شیخورزه چه دبه چما خلقی و یه رسن کردن و نکارن وگرن گنده خواه خير وسلامات بك كي شيخو سپاس بابتا كردستان السوري وبطيبات عفرين بابت كي جرانا امد بيجن جرانا ب 4 سال در باز دبن سر داگر کرنا عفرين وشاتا انفيرا يعني اب تركيا زور زحمتي قلكي دكشينن انا دابري عفرين التافا لي قندن هنا وقندن شيخورزي انا سيباشن
جيرين اورتي جورن بدهن جارا ام چناوي قلنا زانه قلني قالكي دولة مند خوش بنانه بر ريدانه ريدارع عبيدانه لا مقابل بشتي شرع لعفرين بيا نابرد كن شر هاو سي قلنا هاتن هالوشاندن برانيه مالان هاتن هالوشاندن خاصن دفره حكومات الشيكر ندفر حكومات الشيكر نجيب بلديه بش درد به او جي هاتنا روخاندن هاتنا سر عرضه انا خرابونا شینیه دو داره انا جي شيخلر بون زانه تهوا شینیه دو داره جي پنابر بون یا هاتن عفرینه یک جار جا عفرین ده جي دورا نابلد به پکک او پید او دسالاته وکالت يعني الو داره او جي درب در کرن چون برن شابا یا جي چون حلبه يعني ملتي چقاسن يعني چند مالان بكتين هر سيكوند تقريبا دست بنج مالا زيادة چارست بنج مال هيا زانه يعني دركتن او كسنا دركتن جي خلقي مال وداري جي درب دربن جي پنا بربون جبركو يعني الاشي هاتي سروي قلنا بالزور يعني بالزوره زيادتر تو باران كرن بالطياره بلا فرز زيادتر تو باران كرن ما بس جي بلكي تشتني الوداري هبين تشتني يعني شوبوار الوداري هبون يعني حميد فارد خوكي جي شوبارن يعني اثارن زانه الوداري زيادتر يعني زور الورهبو تو بارك مكن وزور هبو شيني وداري نكون فاكارينا غوندت خو نا چند مال باد فاكاريانا خود سیزده مال بدوگریان بریوه هاتبین گنده در دورا لوداره مان پشتی سه هیوا چار هیوا وگران ناد بین 20 مالن یعنی بخواد تدی 13 مال بد مسوکر وگرین و درنا ویلد و کمیته چد به ناولد به رد المظالم او وگراندن ده یعنی چما بس جهاب از نزانم ل خلقي و براني و سدي نود و بنج وناغر لكودارينا او ل براني خل شهبانه هاتنا حلبه وهنك جي دار انك جوانات دربون او بنابر بن تركي چون دورن چون اوروبا يعني هنك جوانا ومدي برين لا بربت بيتر يعني سدي مال يعني ملتي ما عفرين تابا وسدي نود جملتي ما شيء خرز هر سكند للشهبه والحلبينا يعني زانه يعني چاره سر روشا ملتي ما مگو بلا خلق وگره چمكينات زاويات كولن يعني او قلت بريا بحصات بله او قلت بندسك كده يا مستر او سق نافلت بند دسي چاتا ده او سقور الشمال جرد بيجن تقول رد المظالم دردورا 20 مالباطان وگراندن بله. او مالباطن كل عفريني بخواد دمينين لباجير لگوندن دردوري چما گلين خو پیشکش ناکن چما بانگا مافين خوناك يعني زانه رد المظالم جوانانا يعني نفس تشاتانا جروب تشاتانا بري في مالبات العفرين رونشتنا الشيخ ورزي قلي خو پیشکش كربين ما جوانا راجي قوتن يعني پیشکش في لجنه بكن بلكي تشتكجي دركبه لي حطيناها مخابن تجوانا رد در نكتي وهين هونا لعفرينه يعني مانا زانه لي ازدبم ملتي ما ايش خورزه وتواي ملتي عفريني يعني ملتي ما يكرد الوداري نهاج روشك دولة من داكتن روشك بني كونا بني شادرة زانه يعني مخابن يعني دولتك داكي كاس الورمانه ما مستعد عبد الرحمن دكارن سردانا غورستان خابكن نا نكارن هار مالي خوا نكارن مالي خوا يعني الوداري بيا يعني لشكرجاك او لشكرجاه بيا معسكر بيا معسكر شونا وان مالان ده مالين كردان ده كي هاتنا بيجي كرن او بيتر مالبتي اتشكدارنا برانيا وانا مالبتي اتشكدار وشن كاسيت سيفيل عرب بنابر بنا او بنادر بدر بنا هاتنا جمع او الوداري بجي بلا جبلي شيخ خورده چند حالات چند روشن وحال هرم عفريني هنا كو خلقن و در بونه پنابر بونه نکارن وگرن سر مالو ملکن خواه بيتر الجندا برهنا لحمي جندي عفريني هنا
يعني سكن للرجو هنا لكاخري هنا لاشكا هنا للشيا هنا للجندريس يعني حميم ملت يعني العفرينه بس لهيفياغو فاكاري مالي خو مالي وانا نادني مالي وانا ثابت كرينا يعني برن هنا المال مثلا از بيجم للرجو يعني تشوينا قلي كرنا دار كرنا لانجمانا سيفيل انافليد به بس جوانا را در نكتي هرن فاكارن مالي خو بله باشه مامستا جبوكو چاره سری چیه مافین کردان اف کسین کو لعفرینه لشهبه چاوا بگن مافی خوا اف گوهرتنا دموغرافی راوسته چاره سریا بلاز چیه دوی چواره کنم براستی از بیجم چاره سر وگره درمانه ملتی کرد جش کردستان سوریه توا و منطقه عفرین جب طایبات دبره عفرینه ملت وگره سر وارو جیخا گفه نگره گوارتنا ديموغرافي بلان گوارتنا ديموغرافي تغيير الديموغرافي تشي دبي يعني زاني بر مستوطنات العفرين تشي كرنا حر قندكي برامبر مستوطنة قدن تشي كرنا وخلكي عرب تجي كرنا جغوطة بي تشش درعة بي تشش حمصة بي تشش حامي بي لو داري بجيبنا وجوانارجي بلا كرنا يعني زافيد كردال وانا بلا كرنا افنابي ده قانوني دياسا نف دولتي ده اف ده كجان وقتي ده بي افاكاري بس دبا ام خودي المالي خود دركبن دبا عالم فقاري مرنك ما عندك ابي لعفرينا ما الكرسانة السورية يعني تشيتريك مرا بمر الشهبة للتركي الحلبي للبنان لدري الكردستاني لي بلغ ام فقر او درمانة او شارع سرة قد بري لبيشي غوارتنا ديموغرافي وبرتشتندن يعني ايه داغير كاريه تركي وشاتا كاريه سريخو گلک سپاس جبو مستعد عبد الرحمن اپا اندام کمیته نافندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس جبو باشتر بلاتا جدما کو داعش ایریشی زندانا تغویران لحسک کریه سرکرده و برپرسیان قصد و پیده مجولی شر راگهاندنه نه درباره پیشوچون زندان و خموانی هری مزن هفدو به درو درخینه سرکردین قصده درباری پیشوچون زندان صناعه دروین هف درخستن هر برپرسیارکی لیدوان جودا درباری پیشوچونان بلاف کرن هر لیدوانک جلیدوانا دن جودا تربو دیکم روژا ایریشا داعش بو سر زندان صناعه ده برپرسیار و راگاندنا قصده تکس کرن و روش هاتیه کنترول کرن پیلانا داعش هاتیه پوچ کرن شرو پفچون دناورا زندان صناعه ده درست بونه او جیجبر کوچکدارن داعش استعصا دست بکرنه هروها دیکم روژ ده قصده را گهاند که هزا روبروبونا تروری یا بسر قصده و هلمتا پاکرنا زندانی و کنترول کرنا روشه درباسی نوا زندانی بون و روش به یک جاری هاته کنترول کرن و استعصاء داعش بداوی هات. دیکم روژ ده انگو روژا 21 مهه لقمان احمه بردفک ریوبریا پیاده نوچه راگاندنا قصده بدرو درخست. گوت هیزن سوریا دموکراتیک و هیزن اولهی نافخویی به هفکاری لگل هفیمانی ناف دولتی کارین بشه هری سرکه جه پیلانه جناف ببن. جالی خواه زیدان العاصی هفسروک اوفیسا بروانیه یا بسر پیاده و جارکدن لقمان احمه بدرو درخست گوت هیزن سوریا دموکراتیک کارین توایا زندان صناعه و تاخاغویران لحسک کنترول بکن و روش آرام بویه. دسیم روش ده پشتی کو زیدان العاصی گوت روش کنترول بویه. راگهاندنا قصده زیدان العاصی بدرو درخستو گوت شرو پفچون لطاخن ظهور غویران و دناوا زندان صناعه ده بردوامم بتایبتی جهر دو آلیم باکور و باشور زندانه. دچارم روش ده فرهاد شامی برپرسیار راگهاندنا قصده هات سرهیلی و جاره کدن زندان العاصی بدرو درخست و بحثا پیشوچون زندان صناعه کرو گوت لآلیه باکور زندانی و لطاخا ظهور شرو پفچون بردوامن کاری می هری پیشینه رزگار کرنا دیلانه لآلیه کدن قصده راگهاند که او دیلان جدست داعش رزگار دکه پیده ده همان دمی ده رزگار کرنا دیلان وکه ارک بو خود دزانو گوت پیزیشکن سر به پیده و بریندارین داعش درماندکه و پیده خوارین جوان را پیشکش دکه. هر دچارم روز ده قصده داخویانی اک بلاف کرو تیده توایا گوتنین فرهاد شامی و پیده و لقمان احمه و زیدان العاصی بدرو درخستو گوت هن دزگه و پیجین راگهاندین نوچین دور جراستی درباری پیشوچون زندان صناعه بلاف کرنه. گوت بتنه چکدارین قصده تاخین دروبر زندان کنترول کرنه. تو پیشوچونه که چکدارین قصده دناوا زندان دنینه بلکو ایدی چکدارین داعش نکارم براون.
د پنجم روج ده راگهاندنا قصده بتنه گوت شر و پفچون بردوامن چکدارن داعش خورادز دکن بتنه بشک ج زندان هاتیه کنترول کرن او جی دمکه ده کو بهتر ج 45,000 ج خلک تاخا غویران تاخن در دورا زندان جمالن خو د سرمایه ده در بدربونه. د ششم روج ده جارکدن فرهاد شامی هات سرهیلی و گوت هیزن قصده دست به کنترول کرنا آواهین زندان دکه و روشا زندان نآرامه. د هفتم روج ده قصده کنترول کرنا توایا زندان را گهاند. گوت توایا چکدارن داعش خورا دست کرنه. کود راستی ده پشتی چند مجمیران جراگاندن قصده جارکدن شروپفچون ده ناوا زندان ده درست بون. دوی بردوامی شروپفچونان مظلوم عبده فرماندار قصده هات سرهیلی پیروزباهی سرکفتن کرو گوت اف سرکفتن هفدم بو لگل رزگار کرنا کوبانه جدا عشیان. مظلوم عبده دوی تویته ده هول ده کجاره کدن راستیان بشوینه. بتو آوائه کی بحثا رولا پیشمرگین کردستانه در رزگار کرنا کوبانه ده نکر کو دما پیشمرگین کردستانه برف کوبانه بریکتن. بتنه ده جصدی جو کوبانه ده دست قصده دمابو دوای خلک کوبانه در بدربون. قصده د 26 ماه بوری ده کنترول کرنا زندان را گهاند. لید راستی ده شر و پفچون ده زندان صناعه ده حتی نزیکی سر مه بردوام کرد. او جی پشتی رزگار کرنا سر کرده نیشانوان شارزاین داعش جی زندانه. درباری چاوانیا ایریش کرنا داعش لسر زندانه جارکدن برپرسیارن قصده لیدوانن برواجی هف بلاف کرن. نوری محمود بردفکه یپگه گوت هن آلی دناوا زندانه ده لهم برپریان آلیکاریا داعشیان کرن آسانکاری جوان را پیشکش کرن دا کو درباسی ناوا زندانه ببن. محمود ایرش دو کنگره کی روزنامه‌وانی ده نوری محمود بدرو درخستو گوت تو چکدارن قصده پیوندی به داعش را نکرنه. جالی خواه مظلوم عبده فرماندار قصده نوری محمود و محمود رش بدرو درخستن د تویته که ده گوت چکدارن داعش پشتوانی جنافچین دبن دست گروپین چکدار ده وردگره. لی پرسیارن هری گرنگ اوین کولی جم خلک روجاوای کردستان حتی وکانها برسیب جوان رنینه. گلو چاوا او جماره داعشیان گهشت ناوا باجار حسکه. گلو جبر چه 121 کس جه چکدارن قصده و سیویلان بونا قربانیا پیلانه دارشتی. گلو جبر چه قصده چکدارن هوویترین ریخستنا داعش دناوا سیویلان ده دهیله. گلو قصده جبر چه بهتر جد صد سر کرده. نیشانوان و پسپورن چکرنا تقمانیان ین داعش رزگار کرن. او چکدارن داعش تونیلن کیجان آلی بکار آنین دا کو کاربن رزگار ببن. لألمانيا هجمارك جوان كردن روجاوي كردستان رزا فيلمك بناوي 16 خلق بداوي آنين دوي رزي ده رونهي دخن سر جانا پنابران لولات ألمانيا وآستانگي وزحمتين كوتين بيشيوان هل حياتها خبي؟ أسعد خبينم حياتها خنبي بس دفجمي بقر ياو گروپک جی کردن روجاوی کردستان ریزه فیلمک بناو 16 خولک به زمان کردی برهم اینان. چیروکا و درامایا کردیش آلیه در هینر دیا عبدالله هاتیه نیفساندن. کناوروکا و درامایه بحثا ایش و آزارن پنابرن کردن روجاوی کردستان ین لآلمانیا دمینن دکه و جیانا کسین کج سوریه نو گهشنا آلمانیا و هین تولی جیانا اروپای نبونه. هایز عصاف برهم اینر ریزا فیلما 16 خولک جه آرکرا گوت. آرمان جمع جوه پروژه اوه کو ام جیانا اروپای جبو خلکن ما زلال بکن. بله چیروکا ریزا فیلما ما لدورا جوان منی کرد زیوره ینگو روجاوای کردستانی هاتن باجارن اروپا و تخوازن دیسه لسرنگ خواب سکنن و خواب پیشخینن لی بله گلک پروبلیمو که ماسیادریا خود بینن. اف درامایا کردی به شیوایی که گشتی بحثا پرزگریکن جواکی دناو مالباتن پنابران تین رودان و هر وها بحثا تکدانا پیواندین خوشویستی دنابرا کچ و خورتن کردا ین لأوروپای دمینن دکه البشوان عولي طاريجتك والله لخوابنر نبابو نمير آرمان جو نمایا و درامای اوه گهاندنا حضور رامانان جبو بینرین کل روجاوی کردستان دمینن و هر وها جبو او کسین کنوج روجاوی کردستان گهشتنا اروپای تیوه واتای کجیان لأوروپای نوکو خلکن ما حضر لیدکن. ریزا فیلم آب ناوه 16 خولک جه آلیه گروپه کی جوانین روجاوی کردستان هاتیه انجام دان بداوی هاتیه کو 12 اکتر تیدا بشدار بونه کو 6 خلکان آنگو حلقه پیکته
و هر خلکک 45 خولکن. مدمنی وی لابتوب و هاکرم که زبان من. تعال شوف سنتر عملنا به ليه يا سيدي الشيخ مسجل استخباراتي ما شاء الله ديريكت على جهتي. تماشاوان برز به وی هم گیشتن داویا بولتن اخواه هرشاد و بختار بن.